singakanani ngobekeze Ngomisitazami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo ukhulumayo ugogo Mseleku niyamazi mayesefika ezokhuluma indaba ezimnandi kunina neziphilisayo nazo zonke nje indaba mawudinga ukuzazi kagogo Mseleku ukuthi sisebenza kanjani nokuthi into zethu zihamba kanjani masikhuluma ngembiza ulandele ufuna ukuzwa ukuthi imbiza imalini ugogo akasakazi la akakhiphi la uyamfonela ugogo ubuza ukuthi ngase kube wegogo mhlawumbe imbiza ethize yokwenza ukuthi imali la sine izinkinga singabantu sinoma kakhulukazi kodwa singabo baba kubhekene nabo baba lo siyaye sidinga ukuthi ngabe zenziwa yini ngenzeka kube kwesinye isikhathi unenkinga la esinyeni sakho unezilonda mhlawumbe unezinto ezithize ekuzona ezibamba ukuba umuzi wakho awuvuki uyabona sewuthi noma usuhlula noma umama esethi ubamba ngesandla kuya uqheba ethi ufuna ukuthi ukuze isandla sakhe phela bese ufudumala bese uthi umnyakanyakaza uthola ukuthi awusenzeki lutho wekona lapha sisuke sinenkinga kwesinye isikhathi uthola ukuthi khona mhlambe inkinga ezinsweni la kwena uthola izinto zakho vele ziba mhlungu kwesinye isikhathi uza ukuthi ayikhona noma ngabe uthi usephampini kodwa uthola iphampi yaphela ngenxa ukuthi phela nazo kufanele zisebenze zikwazi ukuphamba phela kumama ukuze nikwazi ukuba nepower nani lapha enisuke nihlangene khona ngalezo nkinga ukuthi zingenzeki kuwena empilweni noma egazini kuwena yizo lezo uthola ukuthi zenza ukuthi nomuzi wakho lo uqobo ungavuki ngoba ngalesikhathi phela umuzi wakho ungavuki ingalesi sikhathi phela kungasazi ukwenzeka lutho ngoba phela siyazi singabo baba nabo mama bayazi ukuthi obaba kumele phela bavukele vele kahle kahle ngoba kahle kahle awukho umuzi uma ngasekuthiwe ke umuntu wesilisa akazokwazi ukuqhanyela ngoba okubalekile ukuthi makaqhanyele umuntu wesilisa ngiyakubona ngowesifazana kodwa uma ku right umuntu wesilisa konke kusuke kuzohamba kahle umuntu wesifazana uyakwazi ukuncenga noma ngabe kuthiwa into yakhe ayivumi ngoba ubaba mayiseshi eseyile khona ugcina nomama naye seziwo pick up abe right bakwazi ukulekelelana nobaba kube into ehamba kahle ngaso sonke isikhathi kodwa uma ubaba hayi lisuke kubhede kakhulu kangangokuba ngisho umuzi uyaphela abobaba inakho kumele kufanele baphakame bakwazi ukuthola imbiza njengale mbiza yami enginayo enguvusumuzi ekuyiyona eyenza kube mnandi ekhaya bethuthu kuyachisa ekhaya usemtsala imbiza le yabobaba uvusumuzi igama layo uma kuukuthi ufuna leyo mbiza leyo le mbiza le yenza futhi ukuthi uma be umuntu osheshe ukhama awusheshe ukhama uvana nibeke bwi suyakhama njalo kathi inkulu ayifuneki leyo nto enza nje kahle uthathe noma ngabe 20 minutes ayizolonto umshayaza khathana umuntu na unyakazisa umzimba uthi mawusuka nje ke usuke kena qeda umshiya khathele endakanda kubona ukuthi usekuwa ngamehla khathele uzuthi hayi mama awuthi ukulala kancane thatha isihlwathi ngoba yini hayi umvoxoze ngempela induku ibivuma usebenzisa wena uvusumuzi uvusumuzi ke ukhona awubizi uvusumuzi bakwethu uvusumuzi uyatholakala la kaGogo Mseleku uma ngabe ukuthi ukude siyakwazi ukuthumelela noma ngabe ukwena usho indawo okuyona ukuthi uphi sikuthumelele lo vusumuzi bese add imali yokuposa bese ke kusho ukuthi lo uzokuzwa konke bangabe wena usungifonela mina sekutshela ukuthi ineze yadalela ukuthi ke ngingayisho imali bekuyini ngoba isizathu uma ngabe sengiyisho imali angeke ngiphi uphinde unyuke lo muntu siyohlala unjalo one way ngoba sengiyobe ngisathethe hayi ngeke usunyukile thina swazi imali engaka afike umuntu nikhulume naye ngicede athi hayi kodwa mina ngoba bengiphethe imali engaka ngoba ngikwazi ngoba uyazi ukuthi vele ngeke umiyeke aphume ngoba itho vele nivumelekile ukuthi vela umiyeke umuntu aphume sebemlethile ekhaya kube uzothi azothola isizo ngoba ukubalekile phela ukuthi baphila abantu uyayibona lo baphila abantu sibekela ukuthi njengoba sanikwa nje ukuthi sisiza abantu kufanele baphile futhi akufuneki umuntu aphume nayitholanga into ebekufanele ayithole phakathi kwekhaya so ngalokho ke bakwethu yiloko kwenza njalo bese ngathi intweni zamadoda siyahlala ngoba phela izona izinto ezakhumuzi uma ukuthi sizoyekelela imizi yabantu iyafa imizi yabantu uthola ukuthi emzini abantu umakoti unendoda la ekhaya kodwa usenento ayenzayo eceleni ngoba kasuthi la ekhaya ngoba kaneli la ekhaya ufuna lento ubaba usenalolaka hey mama ukahle kancane hayi ngabe mama ngeke phela sengathi nami ngiyakhathala lapha nami ungicabangele ngiphume unamanga uvusisa ngolaka ngoba
ufuna ukuvuka kanti musuba nola kakhuluma kahle nomama wasekhaya umthetha hayi mama ngizizwe ngathi angikho right kodwa angazi kwenzakalani kodwa ke singasilekelelana mama sibheke lapha nalapha ukuthi ngabe yini into eyinkinga eyenza kungenzeki uthola ukuthi umama Mselekezela ngoba uyamazi baba ngesikhathi betholana ukuthi izinto zakhe zonke zayihamba kahle right umnandi endini kushisa nje kahle kakhulu so manje sekunenkinga kusafanele futhi siphinde sibambisane ke nobaba cha baba ake sizama ukubheka ukuthi ngabe yini eyenzakalayo sibambe lapha nalapha senze nawe mama musu ukuthi ubaba mesezama ezoza nomfutho wena uthola ukuthi ke awusena mfutho ke wena manje thola nawe phela izibambelelo uphuze befika ubaba sezimisela afike nawe uyachisa uthuthu uyachisa nje umnandi ufudumele unje ukuze baba benomdlandla ukuza kuwena ngani ngatshela ubaba ukuthi abazilekelele wena zilekelele kumlekelele ukuthi ubaba phela afika nendiseke kuwena ngoba iyela lento egcina yenza kwesisikhathi omunye umuntu eseqalaza lapha azafise nomunye umuntu uthi eke ngizomunye umuntu ngizithu efana naye nomama akafike nje uyozama ukuyozwa thola ayikhona hayi akwenze lutho kwendawo cabanga wena nje ziyashaya kuwena njalo athi kuwela bona futhi bona konza akufana futhi leyekile ngisho uganga ngisho uganga kangaka sukumani nani bomama ngibhanga lapho kwesimweni sabo baba ngoba vele baba nomama into ehambisanayo okunye ke bengifuna ukuthi nginazise kona umuntu lo uqola abantu lo uqola abantu azenze mina qamba mangashintsha ithombe zami akusimina bakwethu mina ngishintsha izithombe uthatha ithombe zami azifake lapha kwiphiki yalezi zinto zakhe yale namba yami ayintshontsha abesefaka khona phela ngoba mangifaka ithombe naye mase sithathile ngoba nawe isithombe sami vele unaso nomunye vele ungazi ngokungona ngesithombe manje ngathatha isithombe isona sakhombisa ngaso abantu ukuthi mina so abasileke emakhanda bayazi ukuthi kumele before bezofuna into kumina bangifonele bese ngizasamsawona inamba ngoba ngicabanga ukuthi kuyena ngokuyophela unyaka manje ngibatshelile abantu ukuthi le namba sasebenziswa yimina ngoba wayiheka ungqesa ngoba esile kakhulu kani kuyophela ukusana ke nangelinye ilanga eroba abantu ngeimali zabo ezinkulu ezingakanani engidocela ukuthi ngazise kona bakwethu ekhona ngizoze ngiye ngoMeyi mhla ka1 kuba njalo zinsuku ngokuba uLesihlanu kuba ndonolo sonto lokuqala ngisuku lomhla ka1 kuzoba umgqibelo isonto uLesihlanu ngisuke ngikhona eGoli ngiqapheleke njalo makhona umuntu othi siyabhuka kuba khona umuntu uthi mawuthi uyeza udidekile ngenamba besethi yena hayi khokha imali zofuka sekulungisela ugogo usakuphizi ugogo akabamba ucingo angibambi mangibhizi kodwa lo ngane esuyisho njalo isuke izonginika ukuthi nangu umuntu ethufuna wena gogo bese ngithi na yebo mina angilike ingane ke bese khuluma bese ngiqhuba lento engiyenzayo bakwethu ngicela niqaphele nani musu ukuthi inamba wathi sangonyaka odlule uthi namanje kuseyiyona musanini ukuyenza lonto ake nizama ukuvikela imali yenu ke bakhona ke labo abalahlwa amathongo abo ke angeke senze lutho ke ngoba phela nawe unombani phela unezinto zakhe ezimlahlazi zilahlisela futhi izinto zakhe thokozani bakho samakhulu gogo uyamthanda kakhulu ingakho ngifuna nivikeleke amen.